Vanebrudspalæet på Søren Frichsvej i Aarhus ligger hus til projektet Selskab for Varm Velkomst. Men hvad går det egentlig ud på? Det her projekt går ud på, at den her by, Aarhus, den har nogle fantastiske miljøer og foreninger og byprojekter, som man virkelig kan få noget ud af med i. Men når man er ny i byen, så ved man ikke, hvor de er henne nødvendigvis. Og det er heller ikke sikkert, at man bliver inviteret derind. Og det vil vi ikke gøre noget ved at invitere folk ind i alle de her fantastiske steder. I aften er jo så sådan et møde, hvor man får lejlighed til at komme og undersøge, hvad er der egentlig for nogle muligheder i Aarhus. Så jeg håber, at de får et overblik over det, og så håber jeg også, at de møder nogle andre ligesindede. For vi har indkaldt nogle få mennesker sammen, i stedet for at kalde hundredvis sammen, og de mødtes om et tema, som de alle sammen synes er spændende. Så der er der jo en anledning til at møde nogle mennesker i byen, som har samme interesse som en selv. Okay, everybody, we're gonna start up in 3 minutes. Selskab for Varm Velkomst har allerede fuldt booket mange af deres events. I samarbejde med kommunen skal projektet få endnu mere succes. Vi kan jo bruge det til som kommune at prøve at tænke lidt over, hvordan er det, vi skaber en god by for de borgere, der bor her. Er det nødvendigvis os som kommune, hvor alt skal komme fra? Er det os, der skal opfinde det hele? Det er der overhovedet ikke. Altså i virkeligheden kommer der noget meget bedre ud af det, hvis vi bare overlader det til de borgere og de virksomheder og de NGO'er, til at gøre det selv, altså at tage affære selv. Og så skal vi jo så finde ud af, det vi så skal lære, det er jo at finde ud af, hvordan kan vi som kommune støtte det her? Hvordan kan vi understøtte sådan et projekt? Alle er velkomne i Vanebrudspalæet, men især mange unge er strømmet til. Så hvad synes de egentlig om det nye projekt? I had no pre-expectation or no idea what it was going to be about. So I guess one word would be unique. Even the location, I had no sort of preconception about. So yeah, it's been fun. Yeah. I didn't really know if I should expect like a lecture where they tell us about just what you can do in Aarhus, or if it's going to be like a workshop, and I think it's a pretty good combination, and you get to talk to different people. So it's pretty good so far. I think this event is quite interactive because you could interact with the hosts, with the other attendees as well. So it's been so great, and also the location, it's super awesome. I mean, like, so many surprises. We in a same place, same room, people from different corners of the world meet together, share their experiences and their culture. That's a great thing to have, I think. So I really accepted this and appreciate this thing. Terrific, really terrific. It feels very cozy and very welcomed. It's really, really good. We feel like welcomed here. And now we are officially welcomed here in Aarhus, and it's really good to have this kind of events more frequent, so that new people coming in every month or every week, they can have such events and they feel, familiarized with the other people that are residing in Aarhus. Indtil videre ligner konceptet en succes. Men ved du ikke helt, om det er noget for dig, kan du bare spørge Thomas. Man skal komme herned, fordi at man er ny i byen og tænker, hvad er det egentlig, jeg kan foretage mig i den her by? Hvad er det for nogle muligheder, som jeg har, som ikke lige har pakket sig ud for mig? Så skal vi pakke dem ud for dig den her aften og give dig en mulighed for at komme ud og udforske de mest spændende steder, der overhovedet er i byen.